Gael Manirama abandi umuririmbyi w'umurundi akora umudiho wa reggae music. Ja Bless. Umuririmbyi w'umurundi avuka i Bujumbura aho bita ku Interekwa. Navutse igenekerezo rya 3/0/1993. Umwana agira kabiri mu muryango w'abana batanu, abakobwa batatu, abahungu 2. Umudiho wa reggae sije nawe ucavuye, ni impano nawe nabwira. Ubukomezi buva ku Mana niyo buduha, nicyo bituma tubandanya dukora ko tuba tungana kose, kandi hagati yacu kenshi hama hari ubumwe, turakorana. Rastafarian kenshi bavuga rasta, barakata bakarigira rigufi akavuga rasta. Umurastafarian ni umuntu abayeho mu nzira z'urukundo, ubumwe, amahoro, umuntu atabangamira abandi, agerageza gufashanya n'abandi kugira twese tugire ubuzima bwiza. Reggae man nawe ni uririmba kenshi umudiho wa reggae, akora mu mudiho wa reggae. Uretse ko reggae izwi yuko ari style y'abarasta, yego ni nabo bayizanye, ni nabo bayimenyekanishije ku isi. Umurasta w'ukuri arangwa no guca bugufi, gukundana. Muri make no ko umurasta arangwa no kugira ahaciye hose ategereza kwigisha, gutanga inyigisho z'urukundo, z'amahoro, z'ubumwe, atavangura na rimwe agize. Ubona umurasta sinibaza ko ndimo muri abo banyamuziki bari muri diaspora bayobye ubwenge bw'abakobwa b'abarundi kazi. Oya, ego hari bamwe baba babikora, ariko jewe banibeshe sindimo. Nacyo nobivuga ko mu gihe bitaramba ko ntavyo nzi, ego ariko bibaho umukobwa ategerezwa gukunda. Album yanje ya 3 iri ku musozo, turi muri studio tuguma dukora. Hamaze gusohoka indirimbo 3 ziri kuri album. Hariho na video yeka gusohoka indirimbo yitwa What a World. Haraheze ukwezi kurenga isohotse nkibeshe. Hamwe n'izindi ndirimbo 2 zasohotse mu mwaka uheze, ama audio. Album kabizosohoka uno mwaka mu kwezi kw'icumi, igenekerezo ry'indwi. Icyo navuga nuko nagerageje gukora album iri roots reggae, kandi nkakorana n'abamuziki batandukanye, ya tugakora dukoresheje icyo navuga live instrument, ingoma, ama drums tumenyereye. Ibibazo biri mu muziki w'Uburundi ni byinshi, kandi ibibazo abaririmbyi b'abarundi bahura navyo ni byinshi cyane. Nibaza ko hakwiye kuba amanama, haba ko mwavuze abarongozi baba abaserukira leta n'abaserukira abaririmbyi b'abarundi, ko hariho amashirahamwe y'abaririmbyi b'abarundi, bakigira hamwe ibibazo bibangamiye umuziki wacu. Ko turabura byinshi, turifuza yuko tworonswa ibibanza biri public byo gukorera mu iteramo. Cyase kuba nk'ikibanza cya Palais des Arts, Musée Vivant, tugiye turaronswa ibibanza nk'ibyo, tukaronswa accès kuri studio iri muri ministère.
ikigo Obedia nacyo kikadufasha gukingira ibikorwa by'abaririmbyi. Abaririmbyi bakijukira kwiyandikisha kwandikisha ibikorwa byabo muri Obedia kugira ibibazo biri mu muziki mu Burundi bigende bigabanuka, kandi abaririmbyi bakora umuziki n'abashobora kuronka akunguko. Ibibazo by'umuziki ni byinshi cyane, sinobivuga muri iki kiganiro ngo tubiheze, ni byinshi cyane. Murakoze cyane, muhezagirwe. God bless. Rastafari.